asekungifundeleke nalenhlelo lamamba incwadi yaJohane chapter 19 fundzele verse 3 verse number 5 lona nje lo bese emva kwaloko soyasithakazelela egameni likaJesu. Ngakho-ke Jesu waphuma asathwele umqhele wemanyeva embethe umjiva lobovu webukhosi. Pilato wathi kubo, "Bukani, nangu lo muntu." Ngakho-ke Jesu waphuma asathwele umqhele wemanyeva embethe umjiva lobovu webukhosi. Pilato wathi kubo, "Bukani, nangu lo muntu." Jesus, sibongelele makhosi egameni likaJesu. Ingcwele Nkosi. uNkulunkulu wasezulwini. Uyesabela wemphethe amandla njengengcwele. Liyakhazimula hlangothi zonke. Bekani nami. Bale phansi kunemigudu yakho. Sihloko senzala yami nami. Bekani nami. Lana sifunza khona abazalwane, sifunza ngesikhathi Jesu abhekene nezinza betshati, abhekene nenkinga kulomhlabathi ayobethelwa. Simkhanza Jesu lapha sophuma enkantolo yokugcina soya entsabeni kuyobethelwa ekubeni selithethiwe icala lakhe busuku bonke. Angena tinkantolo ngetinkantolo. Simkhanza namuhla lijaji lelikhulu Pilato liyamkhipha liniketa emaJuda lithi-ke yentani nine ngekubona kwenu. Lana sifunza khona-ke iBhayibheli lithi kwakungathi Pilato wema eyadini lenkantolo wababona bamthatha bamethwesa umqhele wemanyeva bamnika ingubo lebovu yebukhosi. Kuthiwa bahamba naye kwakungathi Pilato bamemeda wathi, "Hey nina emaJuda, aseniyibheke le ndoda le. Kwenzenjani Pilato? Kwakungathi le ndoda lejaji lekhulu kwakunetindwe eyayitimumethe empilweni yakhe. Ngiko lokwamhlupha kwekuthi angagcini ngokubuka nje bese uthumele emagama noma bahamba naye akhulume emagama. Namuhla lahla kusida nawe, namuhla lahla ngisida nami egameni likaJesu. Athi maJuda, bhekani nami. Noma ngingamthatha nihambe naye, noma ngahamba naye niyombethela, noma ngahamba naye nogina letika, noma nginenda konke, kodwa aseniyibheke le ndoda ngoba le ndoda lena ifuna kubheka." Hallelujah. Amen. Kuthiwa mawufunza lapha iBhayibheli lithi baluka emanyeva emqobhe, emanyeva beluka kwabakwangathi ingatha egameni likaJesu basele ngatha bayakhweza nabo bathi ngilomqhele wakhe njengoba uthi uMose waJuda beluka namanyeva-ke base bayawubeka la inhloko yakhe. Kuthiwa-ke sebawubekile la inhloko yakhe labanye bathatha liplano bashaya lo mqhele kwekuthi
ungapheshulwa moya ungene kakhulu lamanyeva amhlaba ehla yaphuma ingadi yopha ingadi igama lenkosi malibonga. Amen. Kuthiwa ngalesikhathi bamembesa lengubo lebovu abekungakafanele ukuthi bahambesa nje kodwa lengubo lebovu abebambesela ukuthi njengoba umthimba wakhe usayolinywa usayoshaywa lengadi ingasheshi ibonakale ngoba ingubo itabe ibovu lengadi ibovu. Hallelujah. Kuthiwa-ke bahamba naye Pilato basele kuba khona tinto Jehova lathi thululako kuye kokuthi asumemede Pilato bekanye bakuve labakufa bona bangakufa bangakufa kodwa somemede kokuthi yindoda lena lefanele kubukwa egameni lika Jesu lobuke yona lendoda impilo yaguquka lobuke yona tinto kakhe kuyashintsha ngoba hayi sobuke indoda yaseCalvary ngoba ngiyo yodwa lothi ungayibuka ngake tinto tishintsha la. Hallelujah. Amen. Akusiwona madoda lowabuka konje kodwa indoda yaseCalvary leJesu Kristu lothi ungayibuka yona letinto takho tiyaguquka ungayibuka yona tinto kumbeleke kuyinkinga yakho noma kubetinto betingalungi ngakho tibese tiyalunga ngoba le ndoda lena kwangathi uPilato ukhuluma ngamagama ukuthi asenibhekeni le ndoda ngoba le ndoda lena imumezwe izinto ezinezenzeke. Amen. Le ndoda lePilato yayimumethe esibelethweni sakhe samoya yayimumethe la empilweni yakhe kwakuthi le ndoda lena ngendoda lothi uma ubheka yona noma ngabe bekunetinhlungu wabuka yona tinhlungu tiyaphela. Amen. Igama lenkosi mabonga. Ngiyo le ndoda bazamane namhla ngifuna ukukhuluma ngayo singakathandazi noma ngabe leyashisana la ngifuna ukukhuluma ngayo namhla uthi indoda lefanele kuba le ndoda yaseCalvary lo Jesu waseCalvary nguye kuphela lofanele kuba uthi ungambuka yena bese tinto tiyalunga ngakho noma ngabe tinto bedbeketeleni tibuyela ngabolonini. Hallelujah. Amen. Kwangathi uPilato letinto tatingabathelisiwe noma letinto tatiyabetibumethe la impilo yakhe kwakuthi lawo majuda asalibuke la indoda. Ngiyo le ndoda bazalwane yafika ehlane kule ndoda yayithumbekile ihlale emathuneni kwathi bakhanga le ndoda lakhuluma ngayo Pilato nengebhala ngoba yasebheka lolo labagula wasiyayibheka le ndoda bayiqhamuka nengebhala ubheka yona emadimoni afethu. Ngiyo le ndoda igama lenkosi mabonga. Amen. Ngiyo le ndoda bazalwane ngingakhuluma ngayo lize sithelelelana. Ngiyo le ndoda lefika naseSamariya yakubhekana nalo mfati impilo yayo ayishoko ngoba masakufika le ndoda lo mfati wabhekana nayo ngoba masabhekane nayo khona tinto tiyalungiswa. Awukwenze njani Pilato kwangathi lengo ngiyayazi lengo ngoba lengo amenyiswe yona lengo ngimumbathile ila impilo yami kwakuthi niyo le ndoda lethi
isuka nini ngiyona ndoda abazalwane yafika kule ndzawo kuthiwa yafika eGalile yafika kule dolobha yakhanza kulo mngcwabo iBhayibheli lithi yathi mayifika nje yathelela emngcwabeni egameni likaJesu mayifika yafika ngesikhathi lesikabi ngesikhathi labantu bathi khona sekuphelile nafize nafu sasidwile ebusuku bonke sasiqedile sasiyaphuma sebathuleni yathelela le ndoda ingasakubulanga lutho yasiyathelela ngoba uJesu kuphela bazalwane lothelelako hamenza amamema kodwa uyathelela kuthiwa wathelela nekhaya wathelela kule dolobha uma baphuma lebhokisi sebaye bathuleni wasuyafika nomdala wesisuku asaka sakhe inkobe zamuntu yasiyathelela ingwenyama yesizwe samajuda yathelela ngomngcwabo yafika yabuyisa umngcwabo loJesu igama lenkosi wami hey kwenenjani Pilato wamumatha into netinkulu kangaka egameni likaJesu nelembala kuthiwa wathi wawumisa ngomngcwabo nelembala wawunesilo sikhala iBhayibheli lithi wagijima watshela ngomane walendoda wathi ungakhala ngoba sekufikile umesilo sinebhesi seminyaka ufika umguqulo wetintfo imvelo lathile ngeguquke kwafika umguqulo wetintfo imvelo lathi masenjena souyolahlwa wasuyafika yena umenzi wezinto ezinekho sibekhona wasuyathelela watheleka wathi bantu ngakhala kwakungathi kwakule madoda noma kwakule bafundisi abebadoda bahola ngomngcwabo kumbe nabanye abebatatulwele kumbe nabanye abebanaki balekulevetunkulu kumbe kati mnyama labanye kumbe labanye mhlophe labaphuma lemgcwabo bathi kwenenjani namuntu namuntu asibambelela saloshikile busuku bonke sisemthandazweni nyalo sasiyemathuneni sithi sasiqedile wasuyafika ngoba ngalesikhathi sothi indaba iphelile useka yena nomdala wetisuku uma wena sothi sowugcinile uyeza uNkulunkulu uzophela phansi athi wena hey Nkosi yami ngiyibona umuntu lakho kunamabhekele ndoda noma bangasho ukuthi indaba yakho seyiphelile kodwa bababheke yona le ndoda iyasisusa lesitatimende sakuqala lesitatimende semvelo lesayibhala lesisha oh Nkosi my God my Father
ukuthi kuyawubhekani konele wakhala manje angathi ngiyabaleshani ingani ngiyabaleka nokubaleka mama bangibona nabafathi bangangena simo semvumo kwenenjani bathi kwenyama yesizwe sakaJuda mfazi mnathise yemfata mnathise kwenenjani nomthala wetisuku wafuna kunathiswa kwenenjani namfati nowonakele egameni likaJesu ubathi nathise uze mfati asasikhulumisane kwakuthi nayo ngoyeyinatha babamba bayitabena nokhululeke egameni likaJesu uthi nekembala nomfati umathi umathi mina ngamnika manje wathi nomfati ude wakalana manje waba nomthombo uthulile ungwana mpethele emthilimo nje nale nkombosi ngendlela kuyijika phakathi ikhubukele manje ungaphila manje wena lodwa ufuna kumnika wona egameni likaJesu wathi lalela mfati kunemali lengokumethe kunemali lenkanika wona unganatha wona akekho uphinde wona ngoba udanatha wona igama lenkosi mathomo. Amen. Kwakungathi ke manje lengwela noPhilathu uthi meyile lempilo uthi kumethe lenkingo tila empilweni yakhe ngibona wena ukuthi akhulume kanjena uthi nguye lomuntu lona asenibhekele kaJuda asenibhekele bafathi baseJudiya asenibhekele nabatana baseJudiya asenibhekele kaJosa namakhetha baseJudiya naye lomuntu ngoba nguye lomuntu esimbonile sekhuluma njena simbonile afika kulamaJuda nabe selahliwe emhlabeni ngoba khona abantu emhlabeni labalahlayo umjena athi ibhala selankinga nalomuntu noma ungamthatha ngaphandle kwemali kodwa nomzala wetisuku wafika kulamaJuda lalishumi abelahliwe iBhayibheli lithi abesahlala ekugcineni kwelive asahlalele kufa kuphela yasiyafika le ndoda nasikhuluma ngayo egameni likaJesu wasiyafika uJesu wafika labalahliwe weza waqhamuka iBhayibheli lithi babona bathi uyaphi ngoba lakithi akuthiwa wenenjani uthi wenani kithi weza hayi Nkosi ngoba lalela ngikutshela ngoba uyeza sendleleni yeza Hamnenzaba sebashilo ukuthi indaba kayisekho. Hamnenzaba sebashilo ukuthi la wenze khona ngeke wena usaphumelela. Hamnenzaba sebakhuluma ukuthi wena indaba yakho uyakushintsha ushintshe abantu abaduna njengethi qathu loze ufe. Ingani bathi bakhambele lalela ufuna ukutshela namhlanje egameni likaJesu ayikho into lelethuba uNkulunkulu emhlabeni ngoba umhlabathi uzube khona wadalwa uNkulunkulu uze tonke into thibe khona uNkulunkulu uyathatha ayikho into lelethuba kwaNkulunkulu esemhlabeni noma bangabuyela bathi bangena ngetikhuni tivutha emantini baphume nathusele ukuvutha lalela ngifuna ukutshela badlala ngawe bakulimatha indlovu nangu uJesu lofanele umbheke ungabheka yena into thibuyela ngolomini ungabheka yena mntanami into thiyalungiswa angeke kulungiswe kuwe titalungisa nomzala wetisuku ngoba nomzala wetisuku uyakwazi ukulungisa umuntu lona ngani uJesu phela lona lowafika ngendoda lephaphise emsawini indodza kuthiwa yayibulala abantu abakholwayo kodwa watheleka nomzala wetisuku angakayiceli iphemithi watheleka kule ndoda watheleka kabuhlungu wayivale emehlo wathi mboye emehlweni kwakungathi nomzala wetisuku abethi uyathelela wena Sawulu ubulala emakholwa ubulala abantu babe ubabulala abantu babe nje usebenzise emehlo lakhiwe kimi usebenzise emehlo lakhalwa kimi usebenzise amandla lokunika wona ngoba namandla lokugijima amaqosha abantu abuya kimi wafika wathatha lamandla wasusa kalamela waphela kuhlakaniphe ndothi iBhayibheli lithi yawa phansi yangabona lutho yeva phimbo phela lathi umuntu ingelelalo uhluphelana Sawula uhluphelana
yeva le ndoda lengisawuliphasi yathi umbani wena wase ngiJesu mina lona nomhluphayo ngabe ngambona uJesu usawula na abe ngakabone kodwa labe mhlupha ngingayindodatana naye kodwa bemhlupha ngasabathi abehlupha indoda naye abehlupha nomntwana naye abehlupha nomndeni naye abehlupha naye kabula abehlupha naye indoda abehlupha nomfundisi naye wenenjani wathinta labantu uthinta uNkulunkulu lwakhe egameni likaJesu esefuna thandaza iBhayibheli lithi basakhona kwamhlupha Pilato uma bayithatha inkosi yasezulwini bayishaya ngempama iwa bayikhahlele uthiwa kuleso sigigaba abebampukuta bamshaya bathi profeta ukuthi ubani lolo lokushaya profeta uthi ubani lokushaya Pilato wema wathi majuda bekawana udokotela kufanele kubuke mama noma tinto tingakeni kahle bendlela ngoba umendo walamhlabeni la emhlabeni kunesikhathi sewinter la emhlabeni kunesikhathi sesama la emhlabeni kunesikhathi sasebusuku kunesikhathi semini ngenteka kumbe empilweni yakho lala wenze khona tinto tiba yi-up and down impilo yanjinja lalela ngifuna ukutshela kunendoda lekufanele uyibheke uthiwa indulo bambheka bayibuka inyoka ehlane yayiphakanyisiwe iBhayibheli lithi banele kuputa uNkulunkulu Jehova wathi wavusa tinyoka bokuthi tibaluma tabaluma abafati abakhulu abalethiswe lenkulu tabaluma bosomabhizinisi bahamba tawalume amantombazana abakhona takuthi luma tilisizwa takhona nengembala tafa iBhayibheli lithi Moses waze wayokhala uJehova sebakhalile kuye uthi sesiyazisola la sikwendile ukuthi simphoqelele isimalazi kuthiwa uNkulunkulu watshela Moses wathi yakha inyoka oh my god le nyoka ngoba balinyathiwe tinyoka yakha inyoka so linyathiwe mntanami awalinyatwa inkomo awukalinyatwa thatha wethu ulihashi awukalinyatwa mntanami ingulube kodwa lolo kwenenjena umuntu nguye lo muntu lokulimathile walahla likusasa lakho kodwa likusasa lakho lisekhona khona umuntu longabuyisela likusasa lakho khona umuntu longabuka yena tinto takho kuyele njengoba bethi njalo umuntu uKristu Jesu indvodza yaseKalvari indvodza lehlala phakathi ngeke khona ukusebenzela makoti ngeke khona ukusebenzela babe uma utayibeka uyibeke khonini ngoba indvodza yona lehlala phakathi kuze isebenze kahle kudinga ukuthi manje yona uthathe yona uyifake phakathi umbhalo uthi Johana wathi nesambulo Jesu uthi ngimina ngasemnyama angijathuliswa uma ngaphandle kodwa ngifuna ungena phakathi ngoba ngeke umsebenzi ngisekelele uJesu ufuna ukuthi ungene phakathi akunenzaba wina ohlanganyela nalabanye manje inkinga yakho wena lo Jesu umgcinakale lalana emhlabeni ikhona indodza lebengasemnyama uJesu igama lakhe le ndodza ungayivumela ungayithatha le ndodza uyifake phakathi impilo yakho itawubuyela njengomtshelo wakho noma ngabe kumbeka bese bashilo ukuthi vele ngeke kusenakahle tinto sebashilo ukuthi vele imvelo yakho seyifile lalela ngifuna ukutshela le mvelo uyakhiwa ngumdali oh my god lona lokamfaka enhlitweni yakho ngumdali nguye akwenza tinto letinzala tibe tisha egameni likaJesu imvelo yakho noma ngathi seyihambile wafika kuya imvelo yakho yahlukeleliswa ngoba sonke
Ngulomuntu make longagucula impilo yasekhaya lakhe. Ngilo Jesu. Ngeke akusebentele Jesu utafike umbeke lapha ekhoneni. Ngiko afuna ungena phakathi. Kuthiwa yindodza le yaphakathi. Kwenenjani basho nje? Hayisebenzi seceleni. Sebenza phakathi. Noma ngakuphi la ufuna khona, ufika khona. Yona ifuna ungena phakathi. Noma ngabe semhlanganweni, semlahlekeni, semlahlekeni shobodo emhlanganweni. Sizathu lendodza yikho. Ngilendodza lefika iqondise tintfo egameni lika Jesu. Funa kuphila lapho namuhla. Kuthi nayi indodza lefanele kuwe. uJesu igama lakhe. Thiphilathi ubhekana nawo umuntu. Uye kumuntu oshinga tini. Lebethi njalo nje. Atende tibetija. Ngulo Jesu waseNazaretha. Egameni lika Jesu. Asukume sebengethi inyawo ePrestini. Isihlabelelo ngoba sawuthandaza. Impilo yakho. Oh my God, my Father.